Kamiglai Filmmaker Association rengkat berketanat penroi jengok kai Perthai Tourism Department kan pelong ye ke International Film Festival Hashalong naduk ke khat artarik haduk ke khat ndri terik nok pra lai thu President kini kesenjak uba Commander Shangpliang hakilat pathai khubor Hashalong Press Club haka pra terik unailar. Uba Commander uloong ba hakani ke festival NPNE ki film nabari na India na kini kathan bat kham tam lele ki film khasi. Uloong ru bakajing temu bukong sanjong kani ke festival kalong ban pendrung ha ki pai pa ye kemensim batrang ban pet kai ye ki film ki ban penja that ye ke jabing bat kumju ru ban yo jing tip shaphang ki dustur ki riti jang ki wei pat ki jat ban riu. Kajing sngaw tenat kinong pet kai ye ki film kawan ra ru kajing mentoi bat jing penchilur ye kinong penmi bat ye ki ting shop ki ba shimenta ha kita ki film. Uba Commander uloong baki film NPNE haki bon jaka ki bakentup ye ka State Central Library Hall, State Convention Center, but haki weki cinema hall. Shosho ulai thu bana kalyang jong ka association kala pelong ru eka jinga kop panchnai logo, but eka short video jong ni ke International Film Festival. Kani ka jinga kop kan sedang naduk ka pratarik but kan kut haduk ka khatnri terik unailar arajar arpuar. Hakani ka festival kindon ki film ki bangingin screen mentang irang don ka proses bangin ya keren tikindon ru ki film ki bana shabari nang ta kindon ru ki film na po kari India kindon ru ki regional film na po North East ban kindon ru specific na manta ni kwa ban I focus ye ki film khasi ki bami na po kan ka jela te kindon khambun ki film ki bangin pedi na ka jela la jong ru namar ba wat la ka de International Film Festival handai ba ngi pelong mangi rengkat ka jingi trelang bat ka tourism tengi kwa hi ba ngi kerpak hiru ya ka tourism bahkan ai long kan ai fokus lem yang tengi ru nama ngi don bentalang ne tengi ru ngila raya kata ba kan ai ka fokus bakam kerpang ru ya kini ki film khasi ba ke jing temu jong ka festival kalong bengi kwa ban wara ya kini ka bania page film ka culture page film nama habang ngi don ya kata ka culture ban page film te kawan ra ru ka jing ki pai ba bikin ngelik page ke bagi late page, but hakaba ki late page iki film kawan ra ro ika jingyo nong ya kinong yashim banta hakini ki film, but kumba ngala ro ban ong ba ngisu kemen hakawai kaliang nama ki ba kila sedang bahan ai ka jing kersyar ini ki film, te kum ka nuksa ka film ka juk ka kelayo bah ka jing yaro ka kelayo ka support te kelayo ka jing mentoi din na kamenta ki mendai tang ki producer ni ki artis biaran mentah tu te kalong ka wei ni ki laten ban ai kam ai jam nak mentaki samla namar ka kam sorkaru mentah kalong ke bae tena kata kadau ngi kwa banwara ya ta culture bat ngi kwaru ba baki student kinwan bani sim mentah hakani ka International Film Festival tengin saya penduk kerpang ru ya kini ki student haki college lang baki principal bat mentah ba ngi paru geju kopor ya kini ka message ba kinwan bani ten mentah hakani ka International Film Festival.